Doktor. Sreli smo se u Vrnjačkoj banji, prelijepom gradu drvoreda stoljetnih lipa i gradu mozaika kamenih kockica koje kao ponikle čekaju šetače, kako one zaljubljene, tako i one vremešne. Dobar dan, ja sam Voja. Dobar dan, ja sam Katica. Možete me zvati Kata. Nasmijah se i dodajem nešto kao ovaj ambijent. Zvuči stoljetno. Moja prijateljica Anđela me predstavila doktoru i predlaže šetnju divnim gradom, pa krećemo. Ne volim doktore, ali odlučih od ovog kog tek upoznah ne bježim. Možda je ipak pravi doktor i tako druženje počinje. Poslije upoznavanja najljepšeg dijela grada, doktor Voja predlaže da idemo kod njega kući na malu zakusku i kafu. Važi, brzo odgovori moja prijateljica. Ja se složih. Moja kuća je malo u brdu, reče Voja, ispod Goča. Nije daleko. Ako krenemo malo po stepenicama, kraće je. A možemo i nešto duže ulicom. Idemo kraćim putem, potrčak da kažem. Krećemo, dolazimo do stepenica. 10 stepenica nije mnogo, pomislih, a i divno izgledaju, ugrađene kamene ploče u travi, prirodni dodatak već prelijepoj prirodi. Prijeđu smo stepenice kad iza krivine još 10, pa nova krivina, pa 10. Koliko još stepenika, doktore, pita? Još samo 2 krivine. Zaključih, doktor se ruga mojim i moje prijateljice kilogramima, jer on onakav kao perka leti u stepenice. Nekako dišem, tražim pomoć ukrasnog rastinja. Čekajte, doktore, rekao, kud žurite? Moram da dišem. Nije problem, samo vi dišite i treba da dišete. U ina doktoru zaostajem. Neću da budem kako on želi, ali i doktor hoće po svom. Ide kao da ga vjetar nosi. Ne zastaje. Vidim doktor Voju na vrhu uspona od 40 stepenika. Nakrivio usne kao da se stvarno ruga. Dogura smo prijateljica i ja do vrha. Ljute, kud nas je ovo nagovorio da krenemo? No, reče doktor, izašle ste žive i zdrave. Da sam vam rekao za 40 stepenika, da li bi pošle? Vjerujem ne. Ljuta na doktora, a svjesna da je u pravu, šutim. Osveta, neću da budem ljubazna. Umorila sam se mnogo. Ugleda smo prelijepu kuću umotanu u još ljepšu prirodu. A, znači tako, zato se doktor onako umota u mišiće da bude u skladu sa prelijepom prirodom. Sjedamo za stol sa mirisnom kaficom u prelijepom prirodnom ambijentu i druženje nastavlja. Ostanite nekoliko dana, reče Voja, ako želite. Ponudi nam domaćin, razmislit ću, rekoh. Da nas doktor odobrovolji da mu pravimo društvo, donese i čaj, ali nema kolačiće uz čaj. Nema veze, zaključih, nije ni bitno. Svidjet će vam se čaj, reče doktor, i servira veliki lonac koji miriše nepoznato. Znate, tamo gore je moja plantaža čaja i šeretski se nasmije. Ovo je čaj od divne, zelene, čiste, lijepe koprive. Ukus i miris čaja koprivski. Prođe dan upoznavanja doktora, novog prijatelja. Sljedećeg jutra cvrko ptica me probudio rano. Već u 6 sati namirisa kafu, ugleda Anđelu, servira stol ispod smokve, usred Srbije, usred prohladnog jutra i mnogo lijepih plodova što se skrivaju ispod listova svog hranitelja, prelijepog drveta. Mislim, sve je divno, ipak Ata, hajde ti kući, doktor je doktor, opet ćete navratiti na nešto što liči uspon za 40 stepenika i bauljanje prema nebu. 3. jutro kažem prijateljici, ja bih da skratimo posjetu i da se vratimo kući, ne volim blizinu doktora. Taman kad ja želim da pobjegnem kući, kad ugledah uvaženog doktora, kako se kapom nakrivljenom naopako
u radničkom kombinezonu silazi sa krova. Pokrenih misao, ovo je neki majstor Lale, a ne doktor i naučnik, pa da ga počastim svojom studijom rekoh: vi ste majstor Lale, no umjesto da se naljuti, on me zagrli, poljubi u čelo i reče: ostanite još do iduće srijede. Tišina obostrana, ja bih ostala jer je ovo neki čudni doktor, pa bi da to čudo bolje upoznam. Moja prijateljica mora na posao i tako dođe kraj 7-dnevnog druženja. Dan prije vraćanja kući u drugi grad Srbije uz popodnevni čaj od koprive, bez kolačića, sa umornim mišićima, moja prijateljica i ja se spremamo za put. Anđela me upita: kako ti se svidjelo u Vrnjačkoj banji? Lijepo je, rekoh, ali još nisam sigurna da bih ponovo došla. Sa Vojom koji je čas doktor, čas majstor Lale, pa baš toga ne znam. Posebno što ja krckam moju 9. deceniju života, pa može da me opet navrati na nešto. Možda mu padne na pamet da planinarimo po Goču ili njegovoj uzbrdici na Staroj planini, kod Pirota. Ne, zaključih, opasno. Ne brini, reče moja prijateljica kao odgovor na moj monolog, pa nekud ode i donese 2 knjige. Naučni rad specijaliste fizikalne medicine, Voja. Malo zastade, pa misli moja prijateljica Anđela: znaš, doktor je prije svega divan čovjek koji voli čovjeka. Uvjeri se, evo ti njegove 2 knjige: Simfonija života i Igra života. A, sad znam, zato je on sa mnom polemisao o imunitetu. Drago mi je što sam mu onako baš laički rekla da je sam život imunitet. Zato nas je doktor vodio u špalir stoljetnih lipa po kamenom mozaiku betonskih pločica utkanih u umjetničku cjelinu Vrnjačke banje, i zato nas je vodio uzbrdo na 40 stepenika da udišemo ljepotu prirode. Vazduh je samo jedan od doktora koji zove uzbrdo i govori: diši, diši duboko. Da, uzet ću knjige Simfonija života i Igra života. Možda sačuvaju moj imunni sistem za moju 9. deceniju Simfonije života. Hvala ti, pravi doktore, što ne glumiš svoju diplomu. Hvala, jedna Kata.
Thank you.